Nabi Ayub sakit bahula dapat berpisah sengsara. Raya Nabi janji istri yang tak kariman mengaji lupa. Salam terima nantikan punya tak Allah bermacam-macam cara mukjizat bermacam-macam rupa Allah sallallahu Allah ala nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa Allah sallallahu Allah ala nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa Allah Sikati dua laksa beribe Nabi kan berjata Allah bermacam-macam cara mukjizat bermacam-macam rupa Allah sallallahu Allah ala nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa Allah sallallahu Allah ala nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa Allah Nabi Sulaiman raja yang terkaya nalain dalam dunia awan tenujak melenkan bangganya angin si antara dengan si komando dengan binatang jerana pegawai dengan kuasa Tuhan yang pilihan Allah bukan punyata Allah sikap dua langsa beribadah tapi kan punyata Allah bermacam-macam cara mukjizat bermacam-macam rupa Allah sallallahu Allah ala nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa Allah sallallahu Allah ala nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa Allah Nabi bawa bercukup lemah lembut tanam suara Kendirangan putih kasih bungsu Bangsingan gitar biola Yang tinggalkan jili kembinan jantan Lesian tudang lagu Yang tinggalkan jili kembinan jantan Lesian tudang lagu Allah sikap dua langsa beribadah tapi kan punyata Allah bermacam-macam cara mukjizat bermacam-macam rupa Allah sallallahu Allah ala nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa Allah sallallahu Allah ala nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa Allah Nabi Ayub sakit bahula dapat berpisah sengsara Raya Nabi benci istri tak kariman mengaji lupa Tuhan di Tuhan siri wabahnya ala Rabi terjemput tinggal Sabar kabungan dan kabangan duta berusaha Bapak kuasa Allah sallallahu Allah ala nabi
Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa Allah. Nabi Sulaiman raja yang terkaya dalam dunia, bawa penerjaman dan pendengaran sirat dinala, melerka dengan teman berbina tanggana pergahaba, tunggal bulan satu hati pilihan Allah bukan perjaka Allah sikap dibuala sabar nabikan perjaka Allah bermacam-macam cara mukjizat bermacam-macam rupa Allah sallallahu Allah Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa Allah sallallahu Allah Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa Allah Nabi bawa dan cukup lemah lembut dan penuh musyawarah keberadaan putri bersih-bersih dan singa gitar biola yang tanda diri kebin hajat bersian tudangan yang tidak pada diri kebin hajat bersian tudangan lagi Allah suka tiduran saat berbeda nabikan perjaka Allah bermacam-macam cara mukjizat bermacam-macam rupa Allah sallallahu Allah Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa Allah sallallahu Allah Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa Allah Nabi Ayyub sakit bahu ada baju terbesar sengsara Raya Nabi ganti ismi yang tak kariman kemudaji lupa Tuhan jika bagaimana Nabi putih berkitara Sabar dengan kagaman mengkadir seorang orang kuasa Allah sikap kedua